Kenapa sih? Kalian doyan banget spam. Tiap malam gue ngapusan komen spam. Jempol gue, men, jempol nih, jempol bengkak tiap malam ngapusan komen spam. Kalian itu doyan banget komen spam. Kalau digaji sih nggak apa-apa. Tiap malam gue ngapusin komen spam. Spam lagi. Males gue. Alhamdulillah, gue tadi ketemu anak kecil. Gue dikasih 1 permen. Lumayan buat cuci mulut. Terima kasih ya Dedek, udah baik sama abang ya. Lumayan dikasih permen 1 aja. Nih permennya, warna merah, kuning-kuningan. Kelihatannya manis banget nih permennya nih. Pasti manis nih. Aduh. Pedes. Anjrit, gue dikadalin, gue dibohongin, gue dikerjain sama bocah. Kirain permen, pas dikunyah cabe, pedes, aduh. Air gak ada lagi. Jangkrik itu bocah ngerjain gue, aduh pedes. Jangkrik, gue dikadalin, dikerjain sama bocah. Kirain permen, pasti gigit, pedes, aduh. Pedes. Gue malu banget dikerjain sama anak kecil. Gue malu, aduh. Gue malu, kirain permen, ternyata cabe. Aduh pedes. Aduh, mak, mulut Dede pedes, mak. Dijailin sama bocah. Aduh pedes, aduh. Pedes. Gue lagi enak-enak ngopi, ngerokok di depan pos. Si Sarmi ngeliatin gue. Gue kan kagak enak. Bukannya gue gak mau ngehargain dia. Gue kan gak sahur. Jadi gue gak kuat. Siangnya gue ngopi, weh. Daripada diliatin sama si Sarmin, mending gue ngopi di kamar mandi ngumpet. Biar gak ketahuan. Gue kan malu diliatin sama dia. Ngopi dulu ya kawan ya. Mantap. Sarmin ngeliatin gue mulu. Kalau kamu pengen ngopi, ngopi aja. Gak usah ngeliatin. Kopi kan banyak tuh di laci.